برانسیبا پنجیمین یکتیه دا مسیح دا یان کجان پشخانیان ما یان نتویه ستادوین جواکن ناسنامایی زنده و اتیناکی به جدمکو ام ببن باورمندین دوی ام وکی اندومن یک مالبتن تف بگیرن. تبشه بشان و نمایین دا ام به زلال پرسگیره که کو پولیس شاندی دا درین آسیا دا دست نشانن کرن ببینن. اشکرین کو ام قامت ددن باورمندین و فهم دکن کو جهانن دا بجاراندن دا باورمندین نه چه هین دا وکی کسین کو د مسیح دا به خدای را وکی هفن دجواری بون وصایه دخاین کو باورمندین جناوه ملتین جوه ستایتوین دیمینه دا قبول کرن لیور ام دبینن کو پولیس شاندیه دست پیکه دا بشه دیمینه و ایتان دا و یک و دو دیان نمایین خایان جی افوسوس را راستی لسر و مجاره را دواستیه. بالا خوابدن کو او چه دبیجه جبر و یکی ببینن بری خاکو هنی نه جیهانن بجره دا بدنه بون بو گمین پولیس شاندیه بکه را دپیوه. هاو راستی خطابه وانا دکه جیان کو اجوان را بسناندنه دا گوتنه کو جیرا دبیجه. سنتابونن کو به دست دا بندونن دا هاتین چیکرن. دریه کو او بحثا چوداهین جه و ملتین دکه جبر کو هنی دوان دمه دا به مسیح بون جو ولاتین اسرائیل بیارین و جه پیمانین سوز خراب بون هیوی آوی تین بو وحل دنیاین خداین تینن هاو خداین راستی کو پولش شاندی لور دست نشانین دکه خدای به کرم خایان عجیب برهام بجارته یان کو او بو و نبو لبوی جوها یکی برهامج حوال داریه کی پتروپراسین هل بجارتنه و سوزت دیوی یکو برهامی دای اخ و دنای داوی بده و به برکتک یکی تیبت وی پیروز بکن. هف برکتکی تیبته وی به سیا عیسی مسیح جبو هموین بروون به ام جوه را دبیجن پیمانا برهام و ملتین وی دمه قد جوه پیمانه فم ندکرن چما که خدای جمس موسی را یان او براستی وانا پیمانا موسی فم نکر پیمانا دچولا شواستی یان جیهانین شاندی دا خیان بو و خدای خاجی موسی را آشکره کر و ده امر دا موسی هی لی خبر جیه نجه ملتین را هاتیه جه زران اسرائیل را هاتیه جبر و یکی ملتین پیمانین سوزه فم کرن و هستیه کرن کو هاو دناو واندا نجی برکو او جی وانا را هتن دیانن وکیتن ملتین پیمانه داوود یان کو خدای دا مزگینی پیروز دا دست نشانین کرن فهم نکرن کو داوود وی ببه بادشاهین هری هیا و هف بادشاهی وی به هاتنین داوود هری مزن کو عیسی مسیح تمام ببه نه و جبری و یکی گاوا کو پولش شاندی لور دبیجن و هنی ده پیمانن دا به هیوی خا و به خداین لدنیاین خراب بون او دبیجه کو نه جیهانین خداین پیمانین سوز نه جبر کو هیان بلکشی او کو خدای زروکن اسرائیل هل بجرتن و دیتن یک
ده واند کو ج ملتين را ببینه روناهیه به آوایی اف تشتی کو وانای جبری که کار جبر ویا که خدای او ده دستپیکه دا هل بجارنتنه نجبر کو نزیکتا کیا که وی یان بجارتنه هبون لی جبو کو او ده جیهانن تر ده ببینن روناهیه اکی او به ورنگه را بدن ملتين كو ورن او في جسيس مسيح ناس بكن برسگریکی هف جبر و یکی از پولس شاندیرا دبیجم هف برسگریکی گرینگه او ده جوینینا آسیه دا گلکی کسین دبیجه کو هف نچو هیا ج کف خاشينا ل نهاب مسيح عيسى هني ملتين دا يانكو بريه دور بون بخونا مسيح نزيك بون هف بواجه جي سدام بون دور وبتنت وي وطايكو وان سوزه و بيمان جيهان سنان نديد بون و هبون خداي وكيكو وي خاجی موسی را آشکره کرن نبون لی به هاتن عیسی نوا ین نچیهانن و هموج دنیا داین برهام و سوز داین به خونا عیسی مسیح نزیک بون پولس شاندیه بردوام کر و في جاره خطابت جهه و ملتين كر و قوت او هاتیه ام او مزگینیا آشاتیه دا ویان کو دور بون هنکو ملتین کو جه وانا دور بون ایتان خداین یان کو جه گلکی خداین را خیان بون دو هفت بشه هاتی او مزگینیه آشاتیه دا وی هنی اینی دور او یان نزیک و یان جبرکو خدای خاله سر جیانن سیننن ج موسرا آشکره کر هف جبو من نه گرینگه بو چماکی گلکی جخا باورمندین بون و جیان ویان هر هیا هبون هر چندا بدنن دا هاتی بون سینه دکرن جدا دل خادا سنتی نبو بون لوماجی پولس شاندی دو حشتا دبیجه چماکی به سیاوی ام هر ده جیهن و نجیهانن به یک ره گهشتنن به باف جبر و یکی هنی دکارن ببینن کو هری گاوه کو پولس شاندی نمایی پشکشن کرن ویل سر چاوا هر پرسگرکی کی راستین کو وانا درین از آسیه را بورو دبینن شروع کرن جبر و یکی پولس شاندیه دکهجن و انجامه عجیبه و امیدا ایتا دونها انیدا دبینن باشه دیمین ام مسیح دا یکن و پولس شاندی جگوتن دونها هنی ایدی نه خراب و خرابن لی هنی هموالاتین پیروزن و ملتین خداین بیست کل سر هموین شاندین پیغمبرین عیسی مسیح بخوا هاتین هوا کرن قنجکی مسیح بلاتا کسی جوان را نبیجن کو هنی وکی ملتین دا بدن مسیح دا زیده گرینگه نگرن جبر و یکی جه پیغمبرین لسر و خلایه ردواسته و دستکنن و دبیجه دوا ویدا روناهی مسیح و جه بره نکانی کو هنی دوی پیمانا دا هیوکه دا ویدا چند جارنان دبر دوباره بکن و دو ویدا جی او بحثا خدای عیسی مسیح دکه او مزگینیا دبه کو دو ویدا تفهیه او هیا د ناو خدای دا د پیروزگیری دا تین
civantinin hew ji bi hevra dînin avakirin ji bo xudayên da rihê da rûniştînekî rûniştîn. Ji ber vê yekê em li vir bibînin ku Pûliz şandî da nemayiyê xwe yan jî Galatiyan ra ayeta 28 da hinî da çi aşkere kir, ne çih û ne jî Yunan dînê çimakî hinî hemû de Mesîh İsa da yan yek ne. Yan ku Pûliz şandî ji Efesos ra nivîs yan hev guk û esal ew ê ne çîhan û ne jî Yunan heye. Demê ku em di Mesîh İsa da bûn ne xelaymin û ne jî azatiyê heye. Di Mesîh İsa da nirî û me dînê çimakî Xudayê dibîne ku em bi Mesîh yekine. Çimakî hinî hemûyên bi Mesîh İsa yekine. Ez difikirim ku bilkişim ku Pûliz şandiye vana gotinên bi rengekî ji Galatiyên ra nivîsandin. Hew hinekî vegerê yan wî mînakekî ber biçavin dînê me û hinî dikarin velahayên û digîrin wekî. Ez ya da Mesîh da ne sipayan da Mesîh da ne Letaniyan da Mesîh da ne Amerîkî inî awarbî yan du Mesîh da ne dewelmendiyên û ne jî ferqê jî ber ku em hemûyên di cesîsê Mesîh da yekine. Hev xelayek ku Pûliz şandiye di van nemayiyên ku nivîsdaniyên da gotinê rastî ku ew li Efesos ra lê jê deriyên diyemînê inî Asya ra ji nivîsandin di were serlandinên da li vê birsê belkeşê ginehdar bikin. Gava ku em di otomastafarakiyên aliyê da mezin dibînin çima hêsiyan û ku mirovê hestîkê alwatiyê û piştdaraziyên pişî bixê yan ji em ê dikarin di otomastafiyekê çend da bijarandinên çima ew qasa hêsiyan ku mirovên hestîkiyê alîtazam padşahraziyên enî çûtaxwaziyên beş bixê. Di rastiyê da em vê iltizamiyê û elgirîn bibînin ku li vir ne nemayiyê ji Efesos ra hatiyên rêvkirin. Di nav bawermendiyên bi îsal xwe cih da hestîkî lazim heye û ev hestiye bi benguhê wana yekemîn destpêkê da demê ku Xudayê xwe jî Musera cîhanên sînenê aşkere kir bike tên. Butros şandî cihê bû û bi rastî Butros bû serokiyê şandiyên û Xudayê ew jî bû avakirinê deriyên Urşelîmê bikar anî. Lê bala xwe 5 sala piştî peyaniyê deriyê û hatiye piştî ku Xudayê ew bi kar anî. 5 salan pirsgirêkekî wî bi alîkariyê li hebû û hinî çêrokên berî bibînin. Kur'anasiyên li qasîrin û rûdiniştin û ew mirovekî bû lê li Xudayên digirin. Henekî melekîtakiyekî Xudayên jê ra xiyan bûn û jê ra got du diyan da hatiye behestan û sedeqayên da tê hêştmen da hatiye beriyên min li berê Xudayên. û wê jê ra got heye jî şandiyên mirovên hevasiyên hebû û Butros lê afayên bû yan li ser bûn û ben û bû ket xa û xa ket xandinekî dît û di xandinê da dît ku çarçavakî aramata xweran li ser wê kuştinê.
هوا وانا کو خیان ندبو دیت بو یان و کشتنه دا فرح نکرن و جیهانین دا هاتبون بک کارن دنگ جرا گوتن بنک جن و بخوینن بطرس گوت از نکارم خارنن نبکن بخوینن دنگ دوباره بو سه خدای وهای جرا گوت خدای چی بقاج کرن نکو ده هرما کریه پشتی و یکی مروفن کو کرانالاسین شاندین بون هاتین لوسدریه دا مالا کو بطرس لبو خاستین و بطرس بوان را چو قاصرین بالا خابدن کو بطرس ج مالبته کرانالاسین را آیتا 28 چو گوت ویجی وانا را گوت هنی دزانبن چاوا قدخا ینکو جه و یکی خرابه هنکو نجیهان را هفلتن بکن و جوان را بو وی دچه دبیجه بطرس کی هنی و خواندنن کی جی وان را گوت دوشش میان من اینی دن جی هنی کو اینی جی و هیویان دوی ازوانا ببینن تشته عجیبه هف کو بطرس 5 سالاج باورمندین بون و به حیثیان باوریه ندکر و کو ملتین دین دکاری بون رزگارین بون دست بخن هف هزیا پشتارازین یک کود جیانا مروفکی من بطرس شاندین دا هبو یانکو دبیجه هنی دزانن کو جیهان یکی را چاوا قداخه یکو به یکی را خرابه را دکلایی دنیای جی ورن به وی لجمرا خدای نشان دمن سوهانن بحثا دیتنن کو خداین دن وی دکه دا کو از جی دکسین را نبیجم کو او هرما او نبک بیست نهادا جبر و یکی گاوا کوته گازیه من کر من خا بر فجن نکن کازیه من بکه بطرس هف برسه کر جبر کو ویجی بشخانین هر تشتن فم نکرن بون و هیجی دکلاین دیتنن و وخاندنن تا زلامین جبو سردانین مالا کرنالاسین فم نکرن و کرنالاسین دست بکرن کو دیتنن خواب بطرس را برف بکه بشه بطرس شاندیه گوت به راستی از دبینم کو خدای کو تو کسی قبول ناکه وطایه و چیروکی که چیه 5 سالا پشتی بو یانن دریه و 5 سالان شاندی خوده بطرس بکار آنی دکو درین اف بکار بطرس دست جی باور دکر کو خدای کرما دیت مروفن وی جی یاندن درجه دکه و مهنی فهم دکه کو چما باورمندین ملتین ل افسوس بون پرسگرکی کی هاو باوریه کو خدای جی مروفن هز دکه و مروفن لیان دن جودا دکه و درجه دکه و بجوکه جی پرسگرکی کی کل وار هبو و بو او کسی جهالای خدای و وکی ملتکی تیبت هاتین هلباجرتن وی پیمانا خال جهات شانگلکی وانارا رکهاندن و امتکارن تبگهاجن کو چاوا افتشته دا کسی یته وانا دا دبی وکی قماشه تفتین دبیجه به راستی از دبینم کو خدای نه رازداره لید هر ملتین دا کیه کوج بهتر سه و راستی دیاری بکار
بكي جوي ويرا مقبولة نها بالا خابتن کو بطرس شاندی ویگو تنه چاوا دقاومی پیوا کو خدای ج سروکاین اسرائیل را شاندیه به سیا عیسی مسیح مزگینیا آشاتیتین هف خداین هموین لور ام بطرس دبینن کو فم دکه چما خدای زروکن اسرائیل هلبجارتن و هف یک نه کرج برکو او ملتین تیباتی نه نجی برکو خدای جی مروفن هز دکه لی ملبسته خدای او چکو به ریا و گلیجی تفهیه جیهانن را آشکره بکه او دبکانین سوزیا براهیمن دا کو همیان مروفن دکارین بسیا عیسی مسیح بکهجن خلاصیا کود داویه دا جی دنا دیان برهام جبر ویکه ملور ده نف جواتین شاندیه ده مناکه کی عجیبه و بداویه هیا مروفکی کو خداین گازیه وانا کر و بطرس دناوه وانا مروفین دا بو کو جسیسه گازیه کر کو آلیکارین آواکرن درین عیسی مسیح بکن لهف میناکه کرونا نوشن دده کو مسلاین پشتارزین و جهکارین چاوا دکر بندوره لجیان ما بکه دمه کو امن هدارین نجی هیا جی نینن کو او دا هندورن ما دا هیا و هفه یک جوان پیمانه کو پولش شاندیه هوال دده جمرا رکهانین یان جبر کوی نکاربو لبر هبونن وی و پسکرینن انیجی بویرا بری صبر هبو لی ویجی ازمانان خایان کسانن دزانی بون کو او یک جیهانن هری آلیکاری بو بریه کو او ببه باورمندین جسیس مسیح و پولش شاندیه هاتی گازی کرن کو ببه شاندین ملتین از دفکرم کو بری جمع دبه کو ازمانکی ویسای هبو بستور جیانا دبه جه کو وی ازمانکی وها هبو جه برکو او ده جواتیه کی علای دا مزن بو او وی جی زروکاتاین خافر بو کو تشتکی تیبات دوا جواتیه ویان آلیه دا هیا او هموج پشته وی راستین فیر بون وی جارنان دگوت کو به کماین او جیرا لازم بو بین سالا جبو کو بکران بون و هستیان سربلندن درباز بکه او تشتکی پری تیبته هبو جیانا وی دا انجام مزن بون وی دوی جواکی آلیه دا گر ام بهیلن ام برانسیبا کو پولش شاندیه دهمن بهیزن و دوی ام چه بشوپینن کجنه بشخامانین میان نتاوی ستاتوین جواکی ناسنامایین زندیه و اتناکین به جدمه کو ام ببینن باورمندین دوی ام وکی اندوم یک ملتن مالبتن تف بگیرن بنگه و پرانسیبا جیان خاندنن دا مزگینی پرانسیبا انجیل یانکو ام به دجن